yakuphuma hayi khona wedokotela hayi yima ufunda wrong ngithi hayi khona msakazi wami lento nje icede ukuphuma laphana nithubani uFohloza hayi man hayi sengiqedile sengihleke ngazi ngakhahlela iradio uzolalelani ke wesiqedile mase ukhahlela iradio akathi sibheke manje isikhathi sewashi sesihambile isikhathi isikhathi sibheke laphana 12:30 njengamanje bayangena ngathi khona bezayo ke sibheke kulist khona bezayo abasivakashele namhlanje bathini bathi kusenguye futhi uFohloza uhamba nentokazi basilethele indaba zamanje indaba zamanqamnqambi abazosifundela zona njengamanje za 12:30 hus ngizobadedela njengamanje ngizobadedela ukuthi emva kwalo music emva kwalo mculo ngithi hallo lapha emakhaya hallo lapha eBackville hallo lapha eQwaqwa ngiyanibiza nonke phela umsakazi udonsa yonke indawo eGoli uyafika lona ngoba uhamba ngomlingo ngoba phela lona iAlansa radio station channel TV mabingelele phansi lapha embulwane la phezulu nginyuke njalo ngiyofika eTsakani ngehle njalo eSterville koSanchethi nginyuke njalo ngize ngiyofika phezulu lapha nakunqubeko ngibingelela nozako wethu phela hus awulalela ngimbona umuntu engenzi silima ngishaye ngathi angimbona usathane ngimbona umuntu engenzi silima ngishaye ngathi angimbona usathane ngihlale ngimbona umuntu ashe akade ngifunda i-email yokugcina bese ngidedela uFohloza nabo bangena bethatha isikhathi sabo nangi lona uthi hey msakazi omuhle kakhulu laphana ku-Alansa FM hayi ngibonga khona ugagu bakho hayi ngathi uyahlabelela mani uhlabelela kamnandi hayi udlala ngami mani hayi ukuzama nje umfethu ukuzama mfethu uhlale edulo mani hayi nami ake ngisale nyale nale angidedele intokazi nensizwa la bangena laphana uFohloza uhamba nentokazi yakhe ayithula le ntokazi ahamba nayo intokazi mabani noma intokazi eqhamukaphi sanibonani balaleli bami behansa radio station FM umsakazi wami usho kanjalo ngingazi ke mhlambe makuthi angishongo kahle bazobe bangidonsa emoyeni bangidozana ngendlebe bangitshela ngihamba nentokazi la mina nguFohloza abangaziyo kusho ukuthi njengoba nguFohloza ngihamba nentokazi la akayithula ukuthi ngabe ubani nalebitso la ka ke Genewe siboko saka kwa moya nje seshilo ukuthi uGeneula ya sibize sakheke nomoya kusho ukuthi sizofunda indaba la sizofunda indaba zethu njoba nazi ifunda mbaqambili sishaya ngesizulu sishaya ngesintu sishaya ngesisuthu ngiyaxolisa ngikuphakamisa ngoproducer la ulo nithi uphi lo unaledi usumlahle unaledi umfana omsudu ya unaledi uhambile kusho ukuthi kukhona la esephuthume ngakhona lockdown uphuthumile kodwa kwasho ukuthi njobe ephuthumile nje akuzokubuya njengamanje nakusasa uzobuya ngayizolo hayi qhubeka uzobuya ngayizolo ngiyakuzwa ake ngiqhubeke ke sekuyihora elikhulu iselihora ekhulu lapho esikhuluma khona indaba enkulu ama big names kampa kabuya ka dinkomo nana ke sa thola hantle sikhuluma ngenkomo sikhulume ngembuzi ka batho buya ka dikgomo le ka dikgoho sikhulume ngenkukhu sikhulume ngenyoni le dinkakana kaofela le ditshutsu di phehana mono no sasibuya sabanjwa phela isigebengu ekade sibhizi sebimbuzi zabantu ebusuku uma ngabe sekuthanda ukuthi kuyahwalala bese sithatha imbuzi zabantu sihambe nazo sihambe sidayisa emini nasebusuku
kapa o tshwara sekebeku se utswa diphatlo tsa batho le disepa le dilo kaofela ko ke ntho ya hana mono jwang. Amaphoyisa ahamba ngamahashi ama-big nose asijahe asidabula ngebhuzi la esiswini. Ho thwe le mapolesa a tsamaya ka dibaesekele a ga sekebeku senanang a se ga le ka dibonong ka monana le ka dinkong ka mona le ka mahlong ka mona ko ke ntho ya hana mono. Hey, usho ukuthi siyawabonga le maphoyisa ngesenzo esihle kangaka vele igebengu mabanjwa fanele datshulwe. Ga di leboa dikebeku tsenana o tshwanetse vele di tshwara mapolesa ana ga a leboa tshwanetse a tshwara dikebeku tsenanang ntho ya hana mono. Usho ukuthi isiphinde yakhalaza ingulube ngesikhathi esikhulu esithathwa abantu mangabe beyibulala la befaka khona iqophe ehela ngemuva ngoba akuvumeleki ukuthi ngikhulume ngendaba yokuthi kusekuyikuphi lapho. Ka go thofa ge ke bjale e se lla jwale kapo o thwete dikgogo hana mono di a lla ithe ingulube kwenziwa yini ezinye iy'lwane zona zinqunywa ngombese sona funa sishawe ngesando. Ho thwe kolobene a bua na hobane tsena tse ding di bolawa ka thipe yana fela ya go tloka santo. Itheke ingulube izovula icala open case ngoba abantu lesenzo sabo siyayihlukumeza very serious. Ho thwe ke pen case le serious mono jwale ga re ke nang kapo e hlokometsa batho le mapolesa ke thwana mono ka nete mmakatsang lena. Bathe uma beyibamba enye yegebengu ebese zwaqedile amakhekhe abantu zingenela abantu ebusuku zibhizi zidla amakhekhe ngenela abantu emini zidla amakhekhe ngenela abantu ntambama zidla amakhekhe ngenela abantu ebusuku zidla amakhekhe ngenela abantu ebusuku zidla amakhekhe. Kusho ukuthi lesigebengu basibambileke sathi sona angeke siphile ngaphandle kwekhekhe. Ho thwe difara tsena di kena ka tlung di ja ho thwe ke dikebeku tse kenang ka tlung di ja makhekhe a batho. Jwale ho thwe dikebeku tsena ha se sa kgona ho phela ka baka la hore makhekhe ka ha sa le. Bathe abavula icala ngendaba yokudliwa kwamakhekhe abo bathi lesigebengu bacela ukuthi sinqanyule intamo kanye nolimo kwathiwa ngoba sinambitha ngawo amakhekhe abo. Ho thwe bala balulela lecansing kapo ho thwe bala bankantolo fela ba thwe ka abantu secansing ba ile bika ho nkantolo hore ka nete makhekhe a bona a fela a jwang ke difara le dikebeku kaofela. Yo nako idelele kusho ukuthi ayisagijima kakhulu isikhathi. Hey madod shaya phela ntombazane yomSotho. Seile nako sofane seile jwale se re potlakile ho ya sebakeng se seng ka nnete ga leboa. Njengoba eseshilo-ke nemzwile ekhuluma ngendaba kaLebuwa njengoba eseshilo-ke kusho ukuthi njengoba sekuyihora elikhulu ihora leli lihamba ngalo lihamba ngesivinini esikhulu esibi phecelezi 180 kilometers per minute. Ha o thwe sama ka mapece nako enana jwale nako e seile ka nnete jwale mapece a tsabang ke nako yana tsamaye ka ehlahleni kanye nasematsheni ukubheka phansi edongweni ke metsi le hodimo lefatshe le ka tlasa mobu ke ntho tse jwalo tse bathephe kwezindlu kuzodilika isimo sotshani. ba ga di mantlo tathe wa tshweni itle monana tlase. Bathi-ke ebaleni kuzofanele ukuthi kugujwe bhekwe phansi igolide. Ka tlasa lefatshe o tshwanetse re tle kupa re shebe golide. Kwathiwa sekubuye kwakhona into ekhalazayo. Ga ba le ntho ellang. Kwathiwa le nto ikhalaziswa yini? Ntho ena liswa ke kwase kwathiwa hayi indaba enjengalezo sizobuye ikhulunywe emva kwehora. Ditaba tse ka tsona tseno di tla buela ka mora hora. Hayi ngiyayithanda le ntombazane yomSotho yazi itolika le nto engiyithandayo impela yazi ngase ngizobuya nayo njalo nje. Ke mo rata ngwana wa moSotho ka o bua ntho e tsamaelang pele. Njengoba esho sikhuluma ngento ezimbili yizona zinto esikhuluma ngazo lezo vele. Into tsena tse re buang ka tsona tseno vele. Hayi angivalelise balaleli bami bebehansa FM radio. Papa yini? Nawe ugqoke isigqoko esimaruni nentombazane ugqoke laphana phela singamalokujana ngithi angithi phela singabasakazi zintatheli zendaba
Shaphethe bana eMsotho wathola ngani? ke ga dinta tse di tsa journalist mona na go sa bona hale ka mmala le ho tena ona batho ba jwang. Hayi ke, hayi salani kahle emakhaya.